Emmanuel Selassie Ija Rastafari. Jayanga. Man an rora lo. Amera me warning madam jomugo cha weng. Pegging you to chim ukwan. I TikTok cha weng girma kan ka ba ni mono jai. Chim pe marja. Ana lo mar jai nyong do ti me gerango. Pau bang dan ba kun la jai ti wete kwar me Acholi. La jai pan ki jai. Unu banga. Kongir karu penya lo. Ana lo ya karu penya lo ki Kitgum district. We ka cher ka kwano. A cher ka kwano chiek makere. Man bari alo. Mono beru yin. Jai obari wiyo. Jai pe balu widano. Sorry. Amaro jai nyong. Yes, da kamete ki maro jai. Yin go de mar jai be kamarom na. Maro jai dum pe wa ka piera de. Mi gi po wa. Fura bi mete ko paka de wanga pere. I smoke weed. Why? Because weed is the holy sacrament. Where is it written? It is written in the Bible. So stop abusing me. I was not the one who created ganja. I smoke ganja and I smoke it so much no one can stop me. I smoke ganja. Why? I smoke it for holy purpose, for holy reason. Why? Because ganja is a holy sacrament.